Okay. So, hello everyone. Naa ko'y pangutana ninyo. Kabaw ba mo unsay nakalahian sa investment o sa liabilities? Well, kani ang atong i-discuss karon. So, nganong gusto man ko nga i-tackle ni siya nga subject. Kay tungod, daghang tao ang naglibog kung unsa ang investment o unsa jud ang liabilities. Apil na ko ana sa una actually. So, I learned a lot about the difference between investments and liabilities when I read Robert Kiyosaki's Rich Dad Poor Dad. Pero, dito na dyan ako siya na internalize kadtong ning sugod na kong basa sa iyang ikaduha nga libro, which is The Cash Flow Quadrant. Mo ni siya. Kana siya. So, kung ganahan mo cut-on pag-ayo o ma-internalize sa ninyo, palit mo aning libro. Nindot siya siya. But anyways, let me just share with you kung unsa ako ang na cut-onan ani nga libro. So, in Robert Kiyosaki's book, he says that investments are assets. So, they are things that put money in your pocket. Muna siya ha, ang definition. So, expenses or what he calls liabilities are those things that take money away from your pocket. So, balik ko na to ha. Investments put money in your pocket and expenses take money away from your pocket. So, the best way nga mapasabot ni nako sa inyo ha is through examples. So, sa may pinaka usual house. Sige. House. Butang nato nga si Juan, nagpalit siya og balay. So, scenario 1, scenario 1 kay iyahang gipuy-an iyang balay, pero nagtuo na siya nga, hay, hayahay na kay ko, nindot kay ning investment kay wala na ko garenta. Pero kung i-base na to siya sa definition sa assets or sa investments o expense, unsa man jud siya. A house that you live in is actually your expense. Nga naman, it's not putting money in your pocket, it's actually putting or getting money out of your pocket. Nga naman, because although you're not renting anymore, you actually have to pay what? Ang mga maintenance sa balay. So that is, if maguba ang roof, dapat ka magpapaayo niya, di ba? Or if naay maguba nga mga fixtures sa balay, like mga doorknobs o ginana. Usually, if you're renting, ang landlord naman nimo ang shoulder ana. But since it is your house, then you're responsible for the upkeep of your house. And then, there's also tax. So, kay ikaw may nagtaiya sa yuta, ikaw say magbayad sa tax. Ana. So, scenario number 2. Si Juan ning palit ng balay. But, instead of living in that house, he decided nga iyahang parentahan. So, ang monthly niya, pag palit niya sa balay, kay iya ramang gihulug-hulugan, 15,000. Dako-dako man siya nga balay. Pero, wala man niya gipuy-an, di ba? Ang iyang gibuhat, kay iyahang giparentahan. Gitarong niya, gibutangan niya, semi-furnish niya ang balay, unya giparentahan niya og 25,000 per month. So, is that an asset? Ay, makalimot ko. So, sorry ha. Ang asset manggod is the term that Robert Kiyosaki used. So, there is a video, let's use expense. So, is the house an expense or is it an investment? So, the answer is
the house which he has rented to another person has become an investment to Juan. Kay nganuman, kay ang nagpagawas siya nga kwarta 15,000 ra baya iyang ipagawas. Pero ang minsulod nga kwarta siya from the rent is 25,000. So pasabot ana naa siya halin nga 10,000. Kanang 10,000 pwede niya igasto sa ihang abang. So what if nag-abang dahil si Juan? So ang iharang abang kay boarding house kay siya raman usa. So ang iyang boarding house is 4,000. So katong 10,000 kuan niya siyang boarding house, napala siya 6,000. So imagine na nakalibre na siya sa iyang renta sa iyang boarding house, nakahalin pa dyan siya og 6,000. So that is what you call an investment because it puts money in your pocket. So kana, first example ta na. Let's try the usual kanang palitunon sa mga tao, especially kining mga millennials. That is cell phone. So, scenario number 1. Si Juan nakita na ang iPhone nag-pre-selling. O kay nag-pre-selling man, ingon ang Apple nga tungod kay pre-selling ni, they will give the newest iPhone model for 20% off the regular price. So, muna siya. Ning palit si Juan. Niya ana siya nga, hala, nakasave jud ko kay 40% good ni, diba? Pero, iya ang gigamit for everyday use sa imong tuo, expense siya or investment. So bisan pa og nakasave og 40% buta kong gingan. Ay buta na to, 40% off ang paghatag sa Apple sa newest iPhone model. Dili ra gihapon siya investment. Although he was able to save, it was still not an investment kay over time hanggang after a year or two, muubos jud ang presyo sa iPhone. So, if in case 20,000 ang iyahang palit sa iPhone, if he decides to sell it 2 years after, it will no longer be sold or it can no longer be sold as 20,000. Instead, it can only be sold at 10,000 or if maayo kayo pag-amping ni Juan, so man, 12,000. So it's still not an investment. It has still taken away money from his pocket. So scenario 2, nakapalit si Juan og iPhone at 40% off kay pre-selling. So na ang item ni Juan. Pero wanya ablihi. Naghuwat siya nga ning abot sa mga stores ang iPhone o na regular price na siya. Nya iyahang gibaligya. Niingon siya nga 5% off the regular price ang iyahang gina-offer ng iPhone. So, question, is it an investment or an expense? So, ang tubag ana, of course, it's already an investment. Nga naman, kung kintahay palit siya ato for kanang 20,000 and then iyaharang gikaltasan og but ang original price is somewhere along, di kay kumay math, ibutang na to is 30,000. Just correct me if I'm wrong down the description below, but let's disregard the numbers. But if in ana ba iyaharang ang regular price iyaharang gikuhaan og 5%, naagyapon siya halin nga 35%. Kay naghulat man siya nga tubo ang presyo ato niya, wa man jud niya ablihi, wala niya gigamit para sa iyang kaugalingon, iyang gibalingya sa ubang tao. So nakahalin siya, maayo na kaayo. Kay he can buy
maybe nagpalit siya og napu kaato pag pre-selling, nagpalit siya napu kayo napu ka iPhone sa pag pre-selling, and then nabaligya ato niya tanan, kay imagine na 5% off, daghang tao nga malipay na anang 5% off, di ba? So ang halin niya, pwede niya gipalit og iPhone nga pareha, so nahulog nga wala siya nagasto, di ba? Iyaharang kahago og iyahang investment or capital niya sa pagpalit sa katong mga phones. So muna siya ba, you have to weigh things and look before you purchase. Think, is this going to put money in my pocket, or is this thing going to put money out of my pocket? So that's the difference, manggod, between the rich people and the poor people. The rich people actually have, and this is very important, kaya I myself am trying to do this, but if you want to be richer, or at least, di ba, richer than what you are yesterday or what you were yesterday, okay, you have to acquire more assets than you are acquiring more liabilities, or that's acquire more things that you can invest on, or that put money in your pocket, than getting or acquiring things that take money out of your pocket. So try to think of the examples that I've provided. Last example is, if you are trying to, if you're wanting to buy a car, ha? Kay murag nakabantay ko nga ang Cebu, grabe na dyan kay ka-traffic, kay daghan kay sakinan. So if you're trying to buy a car and you want nga kani siya nga sakyanan can be an investment to you, then maybe you can use it as the carpool, or mag-grab ka, imuha siyang himuon nga grab car, kay para that car will put money in your pocket than just taking money out of your pocket, kay nabihay gasolina ug maintenance sa sakyanan. And the moment that the wheels on your car hit the road, it will muubos ang value anong sakyanan na dyan, bisan pa og less than 24 hours pa na nyo ginagamit. So I really hope nga na katabang ning discussion. So ako ga-expect nga 12 minutes na di ay. I'll try to make my videos shorter, but again, I hope nga this was very helpful, and kaya I know nga this knowledge is not available for everyone, and if you have comments or suggestions, or if naamoy gusto nga i-discuss nato together, then please let me know.